Good evening. Jotong no ki ta bukchung munu paro thani bagoi ready gongoi dongo dress rok ki kanya kho face rok simi ready gongoi baikha ki kunu advance rok salai jagya hotan mani se bere nani hinai onek bere jagya dukha hinai kai sonok nai tong di comment khaidi like khaidi set khaidi ki jara subscribe khaya koro kai please khairo di tu can disturb na ko bere jagya hinai aino bere sinai pado ko phum bere jagya bu dukha ki puja puto jangi jangbo bere liya warabu watu hinge chini jaga bo horo thamani je watu hinge thangkai no ar bek kai phaika oboni bagai ke sonmang mai tong di ang funuk nai thangka hinge thangu suikan kai phaika oboni bagai ke sonmang mai tong di ang funuk nai thangka hinge thangu suikan finally tabok wairok sumi baikha hingi riti goin baikha goromai mane hingi ani tini gang goi sumkha waisipong ang goi chumje kho je lafur katal katal sing chumja ki tine ko chumaya khurgano hinai tabok tuk kol khaijak 250 of haidi hinai ge bolama sokpai ke angke kasanai lambai tu chini noka khuni chalo boga khulka mai tot kha nai di but maya khulya kono elam mimo maya khulya ko imo ki kaisa kaini sa khulo tonna to tojak bat maya khulya ko oi December mase di maira I think December na Hello. No. Water is still yesterday then But yesterday then is there. Yesterday. What is that? Injaga go. Toy shalkan ke busuk ama nai di. Nala. Ro. Jokai phenglu solai dong apung. Ne. Enggak boboy maru lagi aro. Anu kuaro ko botike. Je dambar khagoi paija gobo. Kaisa obo buduk. Kagai dong khabun no. Nai muniyo. Nani phere lagono. Boko. Kunai lai. Lesung tabuk thangoi tongo ge tuk tubo. Driver jokani bagoi mamuniyo. Muni na bonango ani blog gongka maximum muni jakno nungnai engiri facebook nungala because ang sob somoy muniyo boni bagoi e purun dui jona lokhi puja puga khoila phaidei chini para phai hoy hinke tini belna bak onek excited rongjar ba trini par of the islia chini dolgai sakono sungno par of hinai आजकल तो एसवीओ में वीडियो खेले कौन बार हमारा देखो यार बोले दस दस साल तक मोह है इधर किधर मामा crime doing no Elam. Iya.
जाऊ जागा मा मन्दिर नायथाव Malah saya kenapa? Ke mandi Anek pordin di sini kok Ansan kayak enak Tadi mana